Kulinarske strane ovo nije neka najbolja kreacija Duletova, ako ćemo iskreno, ali ako gledamo nutritivne vrednosti i nešto što bih ja odabrao nakon treninga, definitivno jeste fitness box. Imamo bazu, pirinač sa graškom i kukuruzom u kariju, to su ugljeni hidrati koji ti daju energiju. Piletina koja nam daje proteine naravno i koja je prelivena našim homemade dressingom od avokada, grčkog jogurta kroz koje unosimo te zdrave masti. Tu su jaja, badem i humus, svako od njih ima svoju ulogu. Jaje za proteine i sitost, badem ti za zdrave masti i energiju i humus, vlakna i ukus koji povezuje zapravo sve to. Salatica nam je tu za svežinu i vitamine. Tako da, drugari, fitness box je obrok koji ima sve što vam treba.